Игибинде 25 шула чавашнере телейле ажалық шулалық не халаласшын. Падрелзем кыжалақ куенебе тіллевлен ішлеме бұшланы. Шулзерен ердеген ажалық яджибе ажалықшын марафона хучнаганзем, вишчер житмелі бен тенге пухса бір садикре шуллаги уже сцену учны. Ана чаккунзинже республикари херарымзен канажын хастарызем бағаларыш. Иртне мэрен ширимді хурмашурен женеге слейне шак шуртра педагогика училище ужылны. Ондан интернат школ булны. Темежі жылгайла тяплею завертерне гышны кунда сказка ачазачы печекизіне жынма бұшланы. Екшер сагрывуны ұтла пепке кунзерен школу менхи пелю илет кунда. Пуры вунеге ушкан. Нумаях пулмасть ажалық яджебе ажалықшын марафон пулыжывебе шулайы уже сцену ужылны. Оның лаптаге вунжиджи метр сарлагыш, черемеги метр тыршы. Палашне кунда ыты садиге жүрген зене де ежінма бұшлашын. Театрланы хайлав зене, войо зене, викторины зене хучынма бұлдарыш. Футбол матчы херюр трибулинге туслых шендерджа. Егибинде вундохырмышулда президент Гранджебе ергелени кикимара лабораторийне жүргензем мандарина парре бұқсақ меже байран түніне пәлме варенджеш. Республика рейхерарамзен канажын ердюжи Наталья Николаева хойде купелеве тіреслесе бұқры. Шабырланзем хойзе мехтерлі бақша жемеш үстерме варензе житне. Василиса Майрина Аслама Жинджин, Тамара Николаевна ран, Амушинджин Екатерина Альбертовна ран терлемеғынық сабырать. Харихинджевазем ламран магуш сабраган чуваш халық террим вартынлығыбе балаштар жеш. Падыргей районен тұғырвыны билік шолдулдарныне халаланыш сенеде шак кураврагдардына. Ондан сумлығына зіне падыргел тұрхенжі шуралза юсне палы ендеші зіне халалаза қадырлене ретро курава жәнжеш. Шан бегех вазим районды ажа-бұджа үнер школне жетсе көржеш. Республика Гларом Валерий, Регина Кубайкина, Олег Цыпленков.